Hello so piti ho amasa penin kazana salam kahin bolove tuni ni khun anglo ku kiver 1917 1919 galpi laya mi hang santa pu henja khup khatlo ama thusim hi chomcha inangai diu hin lunglut te in azona chan anangain hi chi thusim hin ki seilo na hi inam sunguwa amang theilo haimil theilo khat chu a hi zia kahin se a hi chule hi channel thango khotlo the storyteller first time ni le lungsit and subscribe na hin bol pen lang notification bell on chu all in hin koi pen aban thusim bailam chana mujing theiding a hi anglo ku kiver 1917 1919 galpi laya hangsan ta panla galam kailen leader of kuki rebel or chief of kuki army pu enja khup khotlo Thinang mi puma vanui thang British te anado pa pin kum hi nisim 14 August 2022 tu kumachun kum 148 anahling tai ama hi thienjol kho Naga Hills a pu ton hel khotlo hlomang chapa hin 14 August 1874 kuma thienjol kho Naga Hills ana pinga hi chule nampin pha asa adingle thilpha hidinga ka gelcho pute kuki lebleon or anglong ku kiver 1917 1919 laya gamle go ngai lut na le nampi khonung ding gelna a thi chana panla zo si pin ni khole thi ni kho ho hi holdo so ke ding chuting le hichini kho ho chu kuki calendar a melchi the ni kho khachi a man pi ding ngai jin ka gele na hi alang khana I hon I kho sa lo le koiman I kho sa pi po vinte te ka nan pu enja khup khatlo pi ni kho 14 August kuki integration day tin kumsen ke mangle hoidin akilangi aji chu ama thu simle ahin khomandan inung vetle integrity hoita nei mi pa khat ahi dan mu do ahi aji chu kuki hausalen phabimen pu enja khup khatlo hi galam kai dia anati muchun ama chamte en hengi an tipoi hi sangchun kanula kapa dongun tin anadon but zona hi khan khonei ta le nule pa za bol ta mi a hi dan mu do a hi jingi hitabong chun tulai khang tha ten zong I bolding I to oding zo si nule pa phalna noya I bolule insunga iti kingai lut na biya ham phat na le phat thinai chanda deu ham aman anu apa umna hena zana nei ta hausalin hole anu le pa na kheu sa ji chun anu le pan zong thudang tampi seilovin nampi to kitu na ding a hi pole tin anano pi hlonta na hi chule a seibe hlonin khonunga hi mona aneile ipi na bol pi deu ham tia anado hlon chun hausa hon hi mona aneza thi na manna atu kha ale hausa hon sil kending khachia ka khosa diu pundum khachia ka tom diu a he tin anadon but chi we hi chu aki thula naw anu kha pen chu ana hitai hi chia thudo ole ki hla na hi sumle sil du chat man a hi pon mihim hin kho hi mang theilo a hi zia mihim khat chu again ki he na dinga anado hlon a hi bowe chizong le pu enja khup khlo chu chamna dei mi ani hi in kilung khat ding le lungki tu apan khom dil ding dei mi ani he ni chi ki he do na chu ama la bola ko na jong ki he do a hi ala chu hen kol kaiman kol mang hin kho khong in tin thanin munjang kom hin lo zon te chung pathian sa a hiu le lungmolin wai tham po te ale do na chu hen kol kai sungon hin khubeina ki to tale hi chi setting hi thanin hin bom khagen in te chung pathian phat sa a hiu le hitia hi wai tham ding hi powe atina hi pu enja khu khathlowin hi chi zaila asim lona aji hi hiti hi Andaman le Nicobar tuikol tia te si sei loi zong a umin sodia tuikol tia asei zong a umi keigelin adi ta chu sodia tuikol kiti asam gama hen kol anakai naw hilaimun ahlun zowu hlagup zo hin athang kam nawa sa hin putawin
hichisa he tunin zampi pa pu kilkhong chang hen ativin pu kilkhong sitlo apetawe pu kilkhong in zong asating chu alan leitola thingle a khaijin kasating pathian kapi a hi atile aisan pa pu chenza pau do ngel alung a hangin a in lama ache tai chuin pu henja khup khlo chun hiti pia hi diu hamtia hi chizaila hi anasim khum a hi hichpe na chu het phalo na gama a hiu to koima zong paw num lowa lunghem ta khosa hi zeun thu seinom lasanom zong talo a hi hinla pu henja khup khlo chun imazo se agel le het phalo na gama kilung nuk mo a diu adei lo zia aloi ho zo si lung a hin gelwa kilung khat ta a hin khom kit theina diwa hi chizaila chu anasi ma hi hitabanga kito ding deile kicham ding dei mi chu a hi je pu enja khup khlo kuki se pai galam kai pu pin kho 14 agase kuki integration day tia mandia lomta khat a hin manpi dia zong hling se na hi hichi sedia ti kola konchun British Sarkar Simla HQR le Silong HQR akon order dungzuin pu enja khup khlo le kumbi akon mi hlei khat sanazau ba sing chule pakhai sa san ho thum chu libuga na zel tangdin ana pui kitawe dibuga zel chun ama ho chu kuki gal lamkai len a hiu a het chit pha novin hen kola kai sa on a je mun thile nai kai levin a je movin a khup kang le a keng to zep kitin a je movin a hi hicha konchun puenja khup khlo chu ata sa hin tong khatan nat na le damo ve si nan a hin nei panta na hi anle tuijing zong ne theilo don theilo wa a pha chun British nurse assistant hon a genovin nisin ata sa vi no ate pi jingwe aha vo ziu chun asung alayen atho zo tapon ana kole akam sunga konin thisan ahung longdo ajita na hi hitia aha damo phat chun kohima a ahin tha do tawin kohima phantom zela jong adam zo lo ding a het pha nun kohima zel chun azinu ko won akimu to sa un khatnu zel get pa ma aumin khatpa sunga aumin kitham kha theilawa ki gal ho hlona hi hichia jong chu pu henja khup khlo chu ha paw thei be se lo ding jang zo lo a hita na hi chomkhat akimu to hlon chun azinu in naw sen hin ki pu chu aven a hi le avo jang nan la khat na bol ki ni na hi hichia pu henja khup khlo chun achapa naw sen le anu mel amu chun amit hli na lon tho jingin imala seiding a theipon ha sa sama mai na hi azi chu ahin khwa damdo zo lowa khonunga ji cha tele nampi khan khoding a gel chun adip alai akidomin a umi na hi adammo a ahung kho sit phanin nini ni thum zowin athi tabanga a pha chun a in sung mi te akowun hungki podo tawin tin ana hilui a in ku te zong a chewin aga podo tawe hinla wangse te in khumun athun masangun lamka a kuki gal lamkai len pu enja hup khlo chu alesin hin khu anabe ta na hi sanajaw ba jong chu khangtha je ma hi ji in ama chu khununga hungjam do a manipur lengte en agin moji uwa ama hole ama ho kitu theilowa anaki gal kinu thusima ki mu na hi hiji chun namlam kai ho hi hen lungel the jo si hi jong lew hen pute pate anglong ku kiwer 1917 1919 hero ho thu hi aching tup ding le asim hoi ding chule azem hoi ding hi e ho atu cha te hi win ki het mo sa the jong a hi pon selmang the jong a hi poi naga ten bon I mahilo thusim ho akisim tumun akhan to saun tu hin vanoi henin sangta ten adom sangam tawe vanoi thang British de to galpia kidin tengam kuki te hi ipidia ilung neu diu ham ki pangkhom chirchel le
Eidin pi dio van noya gam tampi ineju gel do ki nutin pan la tha ki taw hite hizi chun kum 2022 tu kum August 14 chu pu hen jakhup khatlo pinkal kum 148 ana hlinga hitai pathin ku ki cha te jo si din pi hen lang thuta a hang san jing din ema pui jing taw hen ka ki pa e